Nibyo ndabasuje kandi bahaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio tujye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri saha mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kuvugwa urunturuntu ngo ibi byaba biturutse ku itangazo igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bashyize hanze ku munsi w'ejo ubwo byari tariki 20. Turaza kwibukiranya ibyari biri muri iri tangazo. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo mu biro bya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Profeseri Jean-Jacques Purusadiki. Turaza kureba n'ibiki byavugiwe muri ibi biro bikomeje kurikoroza hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Uze kuba hafi mu by'ukuri wumve amakuru ari guturuka muri ibyo bice. Ni mu gihe imirwano igikomeje, turerekeza mu bice byafashwe n'igisirikare cya leta ya Kongo byambuwe abarwanya umutwe witwaje intwaro 23. Ibyo bice byose turaza kugenda tubigarukaho muri groupement ya Kibabi. Ahanga turaza kuhagaruka muri shefuri ya Buhunde. Ube hafi wumve iby'aya makuru kuko mu by'ukuri byakaze. Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo hakomeje kugenda humvikana imirwano yaje gusiga mu barwanya umutwe wa 23 ndetse na MRDP twirwaneho bari muri iyi mirwano bahaganye n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko neza rwose ngo bamwe muri bo basize ubuzima nk'uko aya makuru abidutangariza cyangwa se abiduhamiriza. Igoma hakomeje ingendo z'abayobozi bagiye batandukanye zitegura mu by'ukuri ishyirwa mu bikorwa ry'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga ndetse kandi nanone no kuba ubuyobozi bwa guverinoma bwagaruka hano. Noneho mu by'ukuri kugeza uyu munsi amakuru avuga ko uwo bita Hajara Habib, komiseri w'uburayi ushinzwe gucunga ibibazo n'ubutabazi bw'ikiremwamuntu, yageze Igoma yakirirwa n'abayobozi b'umutwe wa 23 barimo na Colonel Nanga Yeburo, aho baganiriye kuri byinshi. Nabyo turaza kubigarukaho iby'urugendo cyangwa se iby'uruzinduko rw'uyu munyaburayi, turebe uko byifashe. Ariko ibyo byose rero turaza kubigarukaho, ariko mbasaba gukanda subscribe cyangwa se sabone kwamaze kubikora. Bravo, share ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi. Turaza gukomeza kugenda mu by'ukuri tubyakira. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iciye amazimwe. Iki gihugu cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sosiyete yabo y'ubwikorezi ya Air Congo ikomeje kwagura ibikorwa byayo kubera yuko kuri uyu wa kane tariki 19 Pluto ubwo byari kwa gatanu tariki 19 Gashyantare 2026, amakuru yaje kumenyekana abakimenya wose ko iyi sosiyete ya Air Congo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye ku mugaragaro indege nshya yo mu bwoko bwa Boeing 737-800 yakiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri mu muhango witabiriwe n'abayobozi ba leta ndetse n'abashinzwe urwego rw'indege. Uyu muhango wayobowe na Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri ushinzwe ubwikorezi, inzira z'itumanaho no gukuraho ubwigunge Jean Pierre Bemba wari uhagarariye leta mu kugaragaza ko ishyigikiye iterambere ry'isosiyete y'indege y'igihugu. Nka Minisitiri w'ubwikorezi yagaragaje ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyigikiye ibikorwa byo kuzana indege ya Boeing 737-800. Mu ijambo rye umuyobozi mukuru wa Air Congo bita Museveni Biru Warde George yavuze ko kwakira iyi ndege ari intambwe ikomeye. Ati mu gukomeza kubaka ndetse no gushimangira iyi sosiyete ikiri nshya ya Air Congo, yashimye kandi perezida wa Repubulika ariwe Felix Tshisekedi ku buyobozi bwe n'inkunga ahora aha iyi sosiyete. Yavuze ko inkunga y'abayobozi b'ibihugu inkunga y'abayobozi b'igihugu yafashije Air Congo kuzuza neza umwaka wayo wa mbere itangiye gukora, ifite icyizere n'intego zo kwaguka kurushaho. Indege ya Boeing 737-800 iba indege ya gatatu yinjiye mu mutungo w'iyi sosiyete. Ubuyobozi bwayo buvuga ko ari ikimenyetso cy'icyerekezo cyo kwihutisha iterambere. Intego nyamukuru ni ukongera ingendo
kunoza kubahiriza amasaha y'ingendo ndetse no gutanga serivisi zinoze hagamijwe guhaza isoko ry'imbere mu gihugu ndetse no mu karere rikomeje kwiyongera. Byongeye kandi Air Congo yatangaje ko mu kwezi kumwe hazaza izakira indi ndege imwe yo mu bwoko bwa Atra 72-600 izafasha kongera ingendo zo mu gihugu imbere ndetse no kunoza imiyoborere y'ingendo hagati y'imijyi itandukanye, bityo igafasha gukuraho ubwigunge ndetse no guteza imbere ubukungu. Air Congo irateganya kandi kwagura ingendo mpuzamahanga muri uyu mwaka, ifunguye imirongo mishya ijya Johannesburg, Khartoum, Douala, Entebbe, Nairobi, Dar es Salaam ndetse na Lagos. Iyi gahunda ngo izaba igamije kuyigira sosiyete ikomeye kandi ifite ijambo mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere muri Afurika yo hagati. Ibi rero akaba ari ibikorwa bigamije iterambere ry'ubwikorezi bwo mu kirere hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeje gutezwa imbere. Iyi ndege nshya mu by'ukuri ya Air Congo ikaba yishimiwe cyane rwose, aho abaturage bavuze ko mu by'ukuri banejejwe no kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ibatekerezaho. Hagati aho ngaho mu byo tugarukaho, munyemerere twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo tukiva kuri ibi by'indege. Amakuru avuga ko Uvira, guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki yakiriye intumwa za Minisiteri y'Ubutabera aho zasuye umujyi kugira ngo zikemure ikibazo cyo kuvugurura urwego rw'ubutabera cyadindiye aha muri aka gace. Uyu Jean-Jacques Purusi Sadiki yakiriye mu biro bye intumwa za Minisiteri y'Ubutabera zigomba kugera mu bice bigiye bitandukanye zigakurikirana uburyo ubutabera bwifashe ndetse n'ikigero biri kubarurwaho. Guverineri arimo kandi gukora ku gusana inyubako zashenywe mu gihe inyeshyamba za 23 zifatanyije n'ingabo zishyigikiye zanyuraga muri uwo mujyi, bityo zigakemura aho bavuga ko mu by'ukuri bashaka gukemura byihutirwa ibibazo byatewe, ndetse izi ntumwa zikaba zatemberejwe n'uyu Sadiki, Jean-Jacques Purusi Sadiki, mu bice bigiye bitandukanye mu by'ukuri bareba uko ubuzima ndetse n'imibereho byifashe n'icyakorwa kugira ngo uburenganzira bw'abaturage bubashe kuba mu by'ukuri bwagirwaho. Mu yandi makuru ku bijyanye n'imirwano, amakuru atugeraho avuga ko urugamba rutoroshye byabaye injyanamuntu n'umutwe wa 23 nyuma y'iminsi 4 y'imirwano ikomeye muri Masisi hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zifatanyije n'ingabo zishyigikiwe na Wazalendo. Wa kabiri nibwo hakomeje kugenda haduka imirwano yaje gusiga aho bita Katoyi mu by'ukuri kuri wa gatanu tariki 20 Gashyantare 2026 saa 4 za mu gitondo aba Wazalendo ngo bashoboye kwirukana M23 muri Nkokwe, umudugudu uri muri groupement ya Kibabi muri shoferi y'Abahunde. Aka kadugudu rero kari karimo ab'umutwe wa 23 bivugwa ko Wazalendo ubwo barasanaga byaje kurangira basuye 23. Ati byakagombye kumenyekana ko kuva ku itariki 13 Gashyantare inyeshyamba za 23 zongera ibitero ku birindiro bya Wazalendo muri Katoyi mu karere ka Masisi binyuranyije n'itegeko ryo guhagarika imirwano. Ibyo rero ngo bikaba biri mu ntandaro yatumye hatangizwa ibitero byari bigamije guhagarika abagize iri tsinda ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kugira ngo badakomeza kwagura ibitero bagabaga cyangwa se byari bikomeje kugenda bigabwa hagati aho ngaho ku ngabo ndetse n'aba Wazalendo muri bino bice. Ibyo bitero ubu bikaba byamaze gusa nk'ibyicazwa cyangwa se nk'ibicibwa intege. Ni mu gihe amwe mu yandi makuru agenda tugeraho atugaragariza ko kugeza uyu munsi intumwa zigiye zitandukanye nyuma ya Viva d'Après ndetse kugeza kuri ubu ngubu hari n'abandi bakomeje kugera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ngaha rero nta kindi kigamijwe cyangwa se nta yindi mpamvu bari kuza usibye ko bashaka gushakira amahoro n'umutekano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigenda bigaragazwa kugeza uyu munsi. Umuyobozi w'agateganyo w'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'umutekano hano muri
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asimbuye Madamu Bintou Keita weguye aherutse kuhagera, aho mu by'ukuri ari nayo ndege ya mbere yari ihageze. Ntabwo ari wenyine gusa rero wagombaga kuhagera, n'abandi bagiye batandukanye bagombaga kuba bahagera. Ariko hagati aho ngaho, mbere yuko dukomeza utu duce twa Katoyi na Nkokwe, aha ngaha Nkokwe rwose aka gace kafashwe, Wazalendo bakaba bahagaragaye rwose, amafoto yabo akaba yagiye ahagaragara bari muri utu duce. Katwinjire rero mu makuru nanone ku rundi ruhande, ati nabonye amasezerano afatika atanzwe n'impande zose nahuye nazo kandi nizeye ko azashyirwa mu bikorwa. Uyu ni Haja Lahibib, komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, avuga ku byo yasezeranije n'uruhande rw'umutwe wa 23 ndetse n'uruhande rwa leta. Komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe gutegura ndetse no gucunga ibibazo by'ibiza ndetse no guteza imbere uburinganire, Haja Lahibib yasoreje urugendo rwe rw'ubutabazi mu karere k'ibiyaga bigari mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, kuri wa gatanu tariki 20 Gashyantare. Yakirwa n'abayobozi b'umutwe wa M23 bayobowe na Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa politike cyangwa se umutwe w'uruzi rwa Kongo. Nyuma y'ibiganiro yavuze ko yatumnywe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 27 bigize umuryango umwe bw'Uburayi kugira ngo akore raporo ku kibazo cy'ubutabazi gikomeje kuzamba muri aka karere mu mezi ashize. Nyuma yo gusura Kinshasa, Bujumbura, Kigali ndetse na Goma, yashimangiye ubutumwa bumwe: gusaba impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Yavuze ko uko ibintu bihagaze biteye inkeke cyane. Yanatangaje ko impande zose bahuye zamuhaye amasezerano afatika kandi ko yizeye ko azubahirizwa kugira ngo uru rugendo rutange umusaruro ku baturage basanzwe. Agira ati, ndageze hano ubutumwa bw'imiryango mpuzamahanga itari ya leta, ONG n'ibigo by'umuryango w'abibumbye bikorera mu bihe bikomeye cyane mu nkambi z'impunzi mu rwego rwo kugabanya imibabaro y'abaturage. Nasuye ubwanjye inkambi z'inzibacyuho, numva ubuhamya bw'abahungabanyijwe n'intambara. Nk'umuyobozi ushinzwe uburinganire, ndashimangira ko abagore n'abana ari bo bahura n'ingaruka zikomeye kurusha abandi muri iyi ntambara. Nabonye amasezerano afatika atanzwe n'impande zose nahuye nazo kandi nizeye ko azashyirwa mu bikorwa kugira ngo urugendo rugire akamaro. Ku ruhande rw'Ikoloneli Nanga, umuhuzabikorwa politike wa M23, atangaza ko nyuma y'iri huriro umutwe wa M23 wafashe ibyemezo byo kugabanya umwuka mubi, birimo kurekura bamwe mu basirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Ahagira ati, twatangaje ibyemezo bikomeye. Abana barenga 41 bari barafashwe, bamwe bakomoka muri FARDC ndetse no muri Wazalendo. Twarabarekuye atari kandi abagore bagera ku 100 bari bafatanyije na FARDC na Wazalendo ngo nabo bari barafungira umangabo, nabo barabarekuwe. Ngo byongeye kandi abasirikare ba FARDC 230 ngo nabo bari barafatiwe mu gisirikare cya bita Katindo, ngo aho bavurirwaga ngo nabo bararekuwe. Nanga yongeye gushimangira ko ngo umutwe wa M23 ushaka igisubizo cya politike ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko anihanangiriza ko nibaramuka bahatiwe indi nzira itari ya politike bazirwanaho. Agira ati, ibi ni ibimenyetso by'uko dushaka amahoro, sitwe dukunda intambara. Twerekanye ubushake bwiza kugira ngo ibiganiro bitange umusaruro. Twemera igisubizo cya politike, ariko niharamuka hatoranywa indi nzira itari ya politike tuzirwanaho. Imimerere y'ubutabazi mu karere. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bifite ibibazo bikomeye by'ubutabazi ku isi. Intambara irakomeje, kwimurwa kw'abaturage ku bwinshi, indwara z'ibyorezo ndetse n'ubukene bikomeje kwitabira iki gihugu. Ku barenga miliyoni 21 bakeneye ubufasha bwihuse. Abaturage benshi bakomeje guhunga inshuro nyinshi, bakisanga mu macumbi adakwiye cyangwa mu nkambi zuzuye cyane. Iki kibazo cyarushijeho gukomera kubera ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'intambara ndetse n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa, aho abantu bagera kuri miliyoni 28 bibasiwe n'inzara. Burundi naho ibibazo by'ubutabazi biracyari byinshi. Impunzi z'abarundi zibarirwa mu bihumbi byinshi zikiri mu bihugu by'ibituranyi, kandi hari n'abimuwe imbere mu gihugu batewe n'ibiza nk'imyuzure n'isenyuka ry'imisozi.
abatahutse nabo bahura n'ingorane zikomeye zo kongera kubaho neza ndetse no kubona ibikenewe by'ibanze nk'ibiribwa, ubuvuzi, amazi ndetse n'isuku. Hasi biravugwa ko kugeza uyu munsi hari amakuru avuga ko abacancuro bari kongererwa muri Kivu y'Amajyepfo. Aba bakaba bagomba koherezwa muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse na nyuma y'uko Minembwe ifashwe akaba aribo bagomba kuba bayirinda. Aba ngo barimo bagera kuri 350 bamaze kugeraho bita Crimea, kugira ngo mu by'ukuri bategure n'izi ndege zirimo kuza kurasa ahangaha. Hama nyuma yaho gato, nyuma y'uko Minembwe irabifashwe, nk'uko mubibona ko FARDC irimo irabishyiramo n'ingufu zikakaye nyinshi cyane, aka gace karaza guhita kajya mu minwa ya abacancuro. Abagera kuri 350 kuri ubu bakambitse aho bita Crimea, bategereje ko ifirimbi ya nyuma ivuga, inzogera ya nyuma ivuga, ubundi bagahita binjira hano. Abo bose n'ubundi bagiye mbere hose bakorana cyangwa se bagira iki, barimo bahangana n'uyu mutwe wa 23. Ubu FARDC iri kubyinira ku rukoma nyuma y'uko hano mu Minembwe bafashe ibice birimo Biraro Mbiri, Bidegu, Karonge ndetse na Karingi. Bari kubyinira ku rukoma nyuma yo kwirukanamo ndetse no gusoramo muri utu duce tuvuze haraguru inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 twirwaneho. Ndetse sabo bonyine gusa, ahubwo hari Red Tabara ndetse nawe Nzabamema. Abo bose ni bamwe mu bamaze iminsi kabisa bakorana bya hafi n'uyu mutwe wa 23. Byakunze kugenda bigaragara ko babasezeranyije inyungu, bitewe n'uko abaturage bamwe na bamwe bagiye bavuga bati nyamara ibiri gukorerwa abana bacu hano kuri front line, ati ntago bikwiye, byakabaye bihagarikwa. Nibyo koko imirwano irakomeje hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse inyandiko z'abamenyesha makuru ziragaragaza yuko imirwano yakomeje Fizi ndetse n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye. Ari nayo mpamvu izi mikoro zacu n'ubundi tukizitunze, cyangwa se tugiye kongera tukerekezayo amaso, tukareba uko byifashe cyangwa se uko bihagaze mw'abantu mwe. Kuri uyu munsi wa tariki 20 harabura iminsi mike cyane rwose kugira ngo tugere mu kwezi kwa gatatu. Nabonye abantu babiteramo story bati next week ni mu kwa gatatu, cyangwa se mu cyumweru gitaha turaba turi mu kwa gatatu. Ibyo ugomba kuba wabimenya, ariko koko niko bigomba kuba byagenda. kandi nanone natwe ariko nkubwira nti tugomba kukugezaho amakuru. Ku bantu mutaranyarukira kuri Barore TV, munyarukire mu kandi sabone. Nibyo Radio Okapi yashyize hanze amakuru agaruka kubiri kuba muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya tariki 18, aho hari hasabwe ko imirwano ihagarikwa muri Kivu y'Amajyepfo. Babisobanuye ngo iki? Iyi Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye bati nubwo hatangajwe agahenge kagombaga gutangira kwa 18 Gashyantare saa 6 z'amanywa, imirwano yacyakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe w'inyeshyamba M23. Ako gahenge kari katanzwe kwa 11 Gashyantare na Angola nyuma y'inama ya diplomasi yabereye i Rwanda. Iyo nama yitabiriwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço, umuhuza Faustin Sibe wa Togo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Felix Tshisekedi ndetse n'uwahoze ari Perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Ariko ku rugamba intwaro ntizacecetse. Fizi imirwano ikaze hafi ya Puezero. Kugeza kuwa 4 tariki 19 Gashyantare, imirwano ikaze yari gikomeje mu misozi yo hagati niyo hejuru mu karere ka Fizi. Ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo zari zihanganye n'ihuriro twirwaneho Ngumino ndetse na Android rifatanyije na M23. Amakuru ava muri ako gace avuga ko imirwano ishingiye ku kugenzura agace k'ingenzi kitwa Puezero, ari naho hari ihuriro ry'imihanda rifungura inzira igana mu ntara ya Tanganyika ku cyerekezo cya Crimea ndetse no mu ntara ya Minema, cyane cyane ahitwa Salamabila. Kugeza ubu biragoye kumenya uko uruhande rufite ubuyobozi nyabwo bw'aka gace.
muri Kivu y'Amajyaruguru umutekano muke ngurakomeje no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru umutekano ukomeje kuba muke kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 20 Gashyantare ngo imirwano yadutse hagati ya M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu mutwe wa Pareko mu duce twa Mitimingi Kuwanda ndetse n'aho bitambiso mu karere ka Masisi. Indi mirwano nayo yatangajwe mu bice bimwe na bimwe by'akarere ka Rucuru. Amasezerano adafite imbaraga zihagije ngo ashobora gutuma benshi biringira ko imirwano igiye guhagarara, nyamara bikaba ugutikira ku buzima bwa benshi mu gihe baritekereza ko urugamba ruhagaze. Nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ku mugaragaro agahenge katanzwe na Angola, AFC M23 nayo yari yemeje guhagarika imirwano ako kanya binyuze mu biganiro bya Doha. Mu byumweru bishize hasinywe inyandiko ebyiri zikomeye, itangazo ry'amahame rigamije agahenge gahoraho ryasinyiwe i Doha ndetse n'amasezerano yiswe ay'amahoro n'iterambere yasinyiwe i Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Nubwo habayeho izo ntambara za diplomasi, imirwano yacyakomeje bikarushaho guhungabanya akarere kamaze imyaka myinshi karugarijwe n'umutekano muke n'intambara zidashira cyangwa se z'urudaca. Akaba haragiye hasabwa ko mu by'ukuri hagira igikorwa bigahagarara. Bitumye nerekeza Kisangani, abaturage bavuga ko bashyigikiye amasezerano ya Doha ndetse na Washington. Kubera iki? Ubwo byari kuwa gatatu tariki 18 Gashyantare, igice cy'abaturage bo mu cyahoze ari ntara nkuru y'Uburasirazuba Grand Orientale bari bateraniye mu ishuri rikuru ry'ubucuruzi Ikisangani bagaragaza ko bashyigikiye ingamba mpuzamahanga zigamije amahoro, zirimo aya masezerano ari hagati ya Doha ndetse 23 na leta ya Kinshasa n'amasezerano ari hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda. Bagaragaza ko bashyigikiye ingamba mpuzamahanga zigamije amahoro. Mu nama yari ifite insanganyamatsiko igira iti amahoro ya politike n'iterambere. Abayitabiriye baturutse mu byiciro bitandukanye by'abaturage basabye ko amasezerano ya Doha na Washington yahinduka umusingi ukomeye wo kongera kubaka akarere ndetse bigashyirwa mu ngiro. Iyi nama yateguye ku bufatanye bwa Grace Nema, umubitsi wungirije w'inteko ishinga amategeko y'igihugu, na Professeur Trésor Griso Kakumbi wo muri kaminuza ya Kisangani, ihuza imbaraga z'abayobozi n'iz'abaturage bo muri ako karere. Ubwo ndavuga iyi nama inzira yo kongera kubaka igihugu. Grace Nema yavuze ko inzira ya diplomasi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahisemo itagomba gufatwa nk'ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ngo ni amahitamo y'ingirakamaro agamije kugarura ituze mu karere. Yagaragaje kandi ko amahoro atangiye gutanga umusaruro ugaragara mu bijyanye mu mujyi ya Bunia, Kisangani, Isiro ndetse na Buta, aho imishinga yo gusana ibikorwa remezo iri gukorwa. Intego ni uko umutekano wahinduka moteri y'iterambere ry'ubukungu mbere y'ibindi bintu byose. Ikiganiro ku rwego rw'igihugu, Professeur Griso Kakumbi yakoresheje urubuga atangaza ibyavuye mu bushakashatsi yakoze ku baturage ku bijyanye n'ikiganiro ku rwego rw'igihugu giteganyijwe. Yavuze ko ibyifuzo by'abaturage bisobanutse, abaturage bashaka kuba abafatanyabikorwa bibanze muri icyo kiganiro. Yasobanuye ko ubushakashatsi bwe bwibanze ku bibazo bitatu. Bati nihe hakwiye kubera ibiganiro, cyo ni icyambere. Kuki hagomba ibiganiro, ni iki kigomba kurwanywa. Ku cyambere rati ni hakwiye kubera ibiganiro, ngo abaturage bemeza ko ibiganiro hagati y'abanyekongo bigomba kubera imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri ngo kugira ngo hakurweho inzitizi zibangamira ishingwa ry'iciciro cy'abafite ubushobozi bwo hagati. Abaturage bibaza impamvu abiyemeje guteza imbere urubyiruko rw'abaherwe nk'uko byasezeranyijwe n'umukuru w'igihugu bitagerwaho. Niki kigomba kurwanywa? Ngo ibiganiro bigomba kugaragaza ndetse no kurwanya abanyereza umutungo wa leta no gushyiraho uburyo bukomeye bwo guhashya ruswa. Professeur Kakumbi yagize ati ni ngombwa ko amasezerano yo guteza imbere urubyiruko rukize ashyirwa mu bikorwa, ndetse n'urubyiruko rudateye imbere nyine rugahabwa amahirwe. Ati rero hakwiye kureba ninde ubangamira ibyo bikorwa, ni bande banyereza imitungo. Ibiganiro bigomba gusubiza ibyo bibazo byose ku rwego rw'igihugu, urw'intara kugeza no hasi ku midugudu. Ati kugira ngo
mu by'ukuri habashe kubaho kuboneka k'umutekano. Ibyo rero leta ya Kongo nayo mu by'ukuri igaragaza rwose ko muri sekiteri zose izakomeza kubyubahiriza, kuko kugeza kuri ubu butabera bukomeje kubahirizwa yaba no mu nzego z'umutekano. Abasirikare 5 ba FARDC batawe muri yombi nyuma yo gutesha agaciro paruwasi Injugu. Abasirikare 5 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ngo batawe muri yombi mu ntara ya Ituri bashinjwa gutesha agaciro ndetse no kwangiza paruwasi Gatulika ya Mutagatifu Yosefu mu by'ukuri iri aho bita Bure mu gace ka Njugu. Mu kirego cyashyikirijwe ubuyobozi bw'intara, Diocese Gatulika ya Bunia yatangaje ko habaye ibikorwa byo gusahura ndetse no kwangiza ibikoresho by'urusengero. Ibyo bikorwa ngo byasobanuwe nk'ihonyorwa rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu mu bihe by'intambara agenga imyitwarire y'ingabo mu gihe cy'amakimbirane. Mu butumwa bwayo bugenewe guverineri w'intara, Diocese yagaragaje ko paruwasi yangiritse cyane, ngo ibisenge byarangiritse, inkuta zaratobotse, amadirishya aramenagurika. Ibi byabaye mu gihe cy'imirwano yahuje FARDC n'umutwe witwaje intwaro witwa CRP bahataniraga kugenzura aka gace ka Bure, nyuma y'uko ingabo za leta zisubije Bure mu maboko yazo. Kiliziya Gatolika ivuga ko hari abasirikare bamwe basahuye ndetse hakanatangwa amakuru y'uko hari n'abihayimana bakingishijwe. Diocese yagize iti paruwasi Gatolika ya Mutagatifu Yosefu, umukozi ya Bure, abakozi bo muri Bure bateshurwa agaciro ku buryo bugaragara n'abasirikare ba FARDC bagenzura umujyi wa Bure. Yasabye ubuyobozi bw'igihugu n'ubw'intara ubutabera bukurikizwa. Nibwo rero haje kubaho gufata abasirikare, ifatwa ry'abakekwaho no koroherezwa mu bugenzacyaha bwa gisirikare.